Hashura, Si Kerbau, 25 November 1997. Lutfa Ari, Sentosa, 17 Desember 1992. Wiji Lestari, Ayu Penawa, 15 September 1996. Retno Novia, Medan, 18 Oktober 1996. Diva Dina, Aceh Besar, 11 Juli 1996. Munadia Fitri, Menasah Mayang, 16 Mei 1995. Istika Wahyuni, Rikik Gaib, 8 Juli 1996. Siti Rabita, Banda Aceh, 4 Januari 1997. Syarafun Naila, Kota Pajar, 12 Agustus 1996. Qanita Zahra, Aceh Besar, 8 November 1996. Rabiati SR, Lagubang, 9 September 1996. Nur Afni, Belawan, 12 September 1996. Nora Hafiza, Padang Piji, 27 Maret 1996. Ayuni Safitri, Pasti, 10 Februari 1996. Siti Sarah Aisyah, Banda Aceh, 29 April 1996. Fitria Malfira, Anil Galuh, 6 Februari 1996. Hayatur Rahman, Uning Teriti, 12 Juli 1996. Yeni Julianti, Blang Kejren, 21 Juli 1996. Sinaryanti, Teritik Takemon, 3 Oktober 1995. Nur Fazila, Corsui, 26 Mei 1997. Lina Purnamasari, Alui Itam, 28 Maret 1996. Nur Iziani, Selimung, 5 Oktober 1996. Sri Wulandari, Aceh Besar, 24 Juli 1996. Salamah, Oboh, 27 Juli 1996. Uswatun Hasanah, Lampu, 21 November 1995. Risa Nurul Asra, Drin Jalur, 17 Mei 1996. Putri Khairani Agustini, Langsa, 24 Agustus 1995. Mirna Wita, Semulun, 1 September 1996. Siti Nurul Hikmah, Aceh Besar, 20 Oktober 1996. Era Novita, Tangsir, 4 Februari 1993. Nur Faiza, Banda Aceh, 25 April 1996. Renita Apriliani, Banda Aceh, 10 April 1996. Kausari, Lung Ir, 1 Agustus 1996. Lindawati, Selo Aceh, 12 Juni 1994. Safriyati, Lamrun, 20 Juni 1996. Mega Agustina, Sapek, 17 Agustus 1994. Rizka Fona, Pantai Kuyun, 1 Juni 1995. Santri Madadika Dewi, Tempuan, 13 Oktober 1996. Nur Hafni, Blangurun, 10 Oktober 1995. Mariati, Lamasan, 3 April 1994. Ulfa Rizki Umami, Medan, 25 November 1995. Vela Rizmi Tami, Bengkulu, 30 November 1996. Syamsudir, Alur 2 Mas, 21 Desember 1996. Syukria, Menasah Krum, 12 Januari 1996. Rahmatul Afra, Banda Aceh, 6 Desember 1995.
Sherina Orliandra Driani, Kota Baru, 14 Oktober 1996. Mutia Sari, Aceh Besar, 3 Agustus 1996. Cut Ulfi Fatur Rahmi, Matai, 1 Januari 1996. Rila Andani, Meredu, 8 Juni 1996. Mislah Hati, Megit, 7 Maret 1995. Yesi Rosita Devi, Banda Aceh, 8 April 1996. Saputriani, Kampung Baru, 12 Februari 1995. Ashifa Zakia, Kampung Pisang, 5 Mai 1996. Nurul Afia Irsyad, Aceh Barat, 12 Februari 1996. Feby Mawadah, Sabang, 19 November 1996. Hindun Lestari, Berasagi, 15 Oktober 1995. Chandra Eliza, Banda Aceh, 15 Juni 1996. Lucianti, Payadan Gadang, 8 Mai 1996. Khairun Nisa, Sabah, 6 April 1996. Mutia Sari, Lamhong, 10 Mai 1996. Taruyani, Padrang, 26 Maret 1996. Noni Ulamatul Husna, Banda Aceh, 2 Juli 1996. Rahmati, Lam Sujen, 22 November 1996. Fatisa, Gampung Cok, 15 Oktober 1997. Muhammad Obi Rizki Hasriyadi, Banda Aceh, 20 Februari 1997. Muhammad Riza, Lam Tebe Mon Ara, 14 September 1996. Kausar Mon Alu, 13 April 1995. Muhammad Ismi Coklame, 7 Januari 1996. Teguh Zakiul Fuad, Banda Aceh, 28 September 1996. Safrijal Kedayundi, 25 Februari 1995. Munawar Arun, 2 Oktober 1995. Muhammad Yani Matai, 26 Oktober 1993. Raja Maskurijal Ujung Batu, 7 Mai 1995. Asrul Hadi Penasah Sukong, 26 Juli 1995. Nasrullah Ladong, 26 Januari 1992. Rahmat Effendi Ladong, 21 November 1996. Hidayatul Afli Desa Jilatang, 26 April 1995. Zulfia Bait Masjid, 1 Juli 1996. Petrandi Susantri Ibedong, 11 September 1994. Fadil Akbar Tangklung, 29 Maret 1995. Henry Jasmida Gunung Pulau, 21 September 1990. Fakhrul Razi Turang, 22 April 1994. Fajar Aulia Matai, 1 Mai 1995. Zulfahmi Birin, 19 Mai 1994. Iqbal Tunong, 11 Agustus 1995. Rifwani Taloga Bintang, 17 Januari 1994. Kasturi Pasimenggak, 11 Juni 1994. Zega Kurniawan Lampanyang, 10 November 1996. Mulyadi Banda Aceh, 1 Oktober 1992. Muzamil Banda Aceh, 17 Oktober 1996. Syamsul Bahri Alumas, 14 Oktober 1994. Rahmat Syah Anong, 3 Januari 1995. Mijadi Tibalui, 14 September 1994. Ade Putra Aulia Banda Aceh, 7 April 1996. Mustaqim
Kampung Blang 21 Juni 1996. Muammar Arif Payamene 23 Agustus 1996. Kepada Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam berkenan mengambil tempat semula. Dilanjutkan dengan program studi pendidikan bahasa Arab. Ketua Prodi Dr. Haji Abu Fakir Muhammad MA mengambil tempat. Nurmala Hayati, Desa Jut 18 November 1996. Alfia Rahmi, Pekanbaru 13 Juli 1997. Rena Makfira, Banda Aceh 19 Agustus 1996. Rita Mulyana, Gandapura 18 April 1996. Satriani, Terangun 5 April 1997. Intan Wahyudi, Pulau Ulim 29 Maret 1997. Mutia Sari Dewi, Kota Jatau 18 November 1996. Fitria Humaira, Tebakui Masjid 13 Maret 1994. Rauda Bintang 31 Mei 1996. Ulfia Rahmi, Bungki 26 Maret 1996. Rizka Awalina, Menasanguk 1 Maret 1997. Nur Fajriyati, Aceh Besar 1 Desember 1996. Siti Zahara MM, Kajil 15 Desember 1996. Nur Fauziana, Meredu 15 Maret 1997. Kami Suri, Lokau 27 Desember 1996. Lutfia, Aceh Utara 20 Maret 1996. Zikrina, Alu Imami 21 Agustus 1997. Evi Nurlinda, Fajar Harapan 12 Maret 1995. Arni, Melabung 15 Juni 1996. Nurul Hudia, Menasah Mancang 18 Desember 1998. Rizka Safitri, Lok Sumawe 17 Desember 1996. Nani Sabai, Jemput 9 Februari 1996. Bona Zurisma, Langsa 13 November 1996. Nanda Sukma, Aceh Utara 23 Mei 1996. Siti Laya Rahmatillah, Janmancang 31 Juli 1995. Rahmi Hayati, Desa Barat 3 Mei 1995. Irma Farida, Banda Aceh 15 November 1996. Sri Wahyudi, Lebu Masjid 15 Juli 1996. Miftahul Jannah, Jakarta 19 Agustus 1996. Nurul Muna, Mata Kuli 16 Maret 1996. Maulida Sali, Pasilembang 4 September 1996. Syarifah Munawara, Gampung Raya Tambu 15 Mei 1996. Indah Silvia, Indrapuri 20 Januari 1997. Muzdalifah, Bintang Bener 24 April 1996. Makfirah, Melabau 1 Mei 1996. Hilda Yuni Mirandi, Melabau 24 Juni 1996. Siti Rahmah Nabila, Lam Asan 9 Maret 1995. Suhartriani, Kota Fajar 22 Mei 1996.
Yuliatin Manuir, Batu-Batu 18 April 1997. Aklima, Hulu Pisang 6 Juni 1993. Ios Malisa, Genting 12 Juli 1995. Sufira Rahmi, Sabang 7 Januari 1997. Khadijah Durian Kawan 22 Mei 1996. Maulida Rahmah Labuhan Laru 22 September 1995. Lilis Putri Sari Blamsemot 5 Juli 1997. Muharramah Jurung Tengah 1 Januari 1997. Hasran Hamadun Pulau Piku 28 Maret 1997. Salmiati Krum Bekah 26 November 1996. Nur Masyikan Anu Pade 17 Februari 1997. Mawaddah Warahmah Banda Aceh 26 Desember 1995. Ulfatur Rahmah Sigi 2 April 1996. Mahfudah Samaranga 2 Juni 1996. Rahindra Farginda Menuang Tanjung 27 Oktober 1996. Jutwan Hamidah Pasirobang 15 Agustus 1996. Maulizar Agustin Banda Aceh 1 Agustus 1996. Maiza Raihana Zaman Baru 17 Juli 1996. Hairul Maulidah Banda Aceh 19 September 1996. Ulfa Nabila Blok 26 Mei 1996. Susi Agustina Desa Baru 20 Agustus 1996. Nora Mursidatun Nofus Tapak Tuang 10 Februari 1997. Hanan Sylvia Teluk Rendah 19 Mei 1992. Ulia Azra Nasah Arum 26 Desember 1995. Nur Aziza Sabang 20 Maret 1995. Fitri Diana Simpang Balai 16 Februari 1996. Jun Fitria Gede Silang 17 Februari 1996. Zulfarni Payademang 26 Agustus 1996. Sri Masyifah Hisni Suwakakung 18 Maret 1996. Fatana Puji Astuti Sumberdaya 18 Mei 1996. Nur Aina Ismail Purwasirong 20 Desember 1993. Ulfa Nadia Padang 5 Oktober 1996. Khairani Anissa Amalia Kuta Panjang 17 Maret 1997. Aini Supia Aceh Besar 3 Januari 1995. Umi Kalsum Kimpurna Aceh Tengah 24 Maret 1997. Hera Sustrisna Liga 25 Oktober 1995. Zahabi Ariga Banda Aceh 1 Mei 1995. Muhammad Yusuf Pangkalan Berandan 1 Januari 1992. Musikwa Jamil Desa Pinang 25 Agustus 1996. Joniko Wadafi Blang Kejeran 17 Juni 1995. Ismul Amri Gelombang 2 14 Februari 1997. Miftahul Khairi Lukma 27 Juli 1993. Muhammad Tahir Tanah Ano 26 Februari 1996. Diki Afriandi Birut 21 April 1996. Ikhwan Soleh Sipuluh 25 Juli 1992. Rizky Fona Sambungan Baru 1 Maret 1997. Muhammad Agustiar Anergalung Titi 17 Agustus 1992. Gufran Akbar
Pulau Paya 10 Agustus 1995. Muhammad Ihsan, Pulau Paya 10 Agustus 1995. Muhammad Ilham, Aceh Barat 2 Oktober 1996. Reza Fahrevi, Wambatan 30 Januari 1995. Aulia Zikri, Badatimu 16 Januari 1996. Muhammad Irfan, Blangpidi 24 September 1995. Muhammad Setuman Ali, Kutacane 7 Januari 1996. Rina Mahfazah, Birin 2 Februari 1994. Moyari, Aceh Besar 27 September 1994. Mursyidin Tanjung, Tanjung Binjai 2 Mei 1996. Saidul Ikhwan, Banda Aceh 2 Desember 1993. Zainuddin Arif, Melabos 1 Juli 1991. Muhammad Faisal, ID 3 Desember 1993. Kepada Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab berkenan mengambil tempat semula. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita istirahat sejenak. Bapak Rektor dan juga Pak Dekan berkenan untuk istirahat. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, Banda Aceh 5 Maret 1997. Vetra Dela FP, Banda Aceh 15 Februari 1996. Nur Bariza, Kurung Batu 7 September 1996. Nurul Khalisa, Medang Ara 7 Mei 1997. Miftahul Jannah, Pulau Luhur 30 Agustus 1996. Fatimah Zahara, Blang Padang 5 Oktober 1995. Siti Musfirah, Aceh Besar 17 September 1996. Nurul Arafah, Sigi 24 April 1996. Elsa Isnanda, Pedada 7 Desember 1995. Cutjanat Andani, Balikpapan 18 Juni 1996. Yusra Maunia, Banda Aceh 4 Agustus 1996. Rizkina Putri, Birit 1 April 1996. Sri Okta Rahmayani, Jilanga Barat 8 Oktober 1996. Elvira Husfa Afrila, Melabuk 15 Agustus 1996. Miftahul Jannah, Banda Aceh 21 Juni 1996. Yuni Mahtawarni, Rerongan 28 Juni 1996. Dian Nasuha, Banda Aceh 30 Juni 1996. Yosi Aprilia Ulfaji, Gunung Cut 1 April 1997. Raudatul Jannah, Pulau Ulik 29 September 1996. Siti Nanda Haslia, Aceh Besar 6 Februari 1997. Nur Hayani, Sipang Balik 11 Agustus 1996. Dia Febiaka Putri, Banda Aceh 24 Februari 1996. Siti Rahma, Desa Sentosa 26 April 1996. Nanda Rizka Utami, Birit 18 Mei 1996. Ayu Salihah, Menesah Sukun 10 Juli 1996. Nurul Sintia, Tengah Baru 13 Februari 1997. Sarah Rizky Harha, Banda Aceh 9 Juli 1996. Fitri Hardiana, Arung Tunggai 9 Januari 1997. Desia Lismar Yuhaini, Laut 29 Desember 1996. Erna Safitri, Budada 20 Februari 1996. Sheila Sepsa Rosifa, Teluk Sumawe 7 September 1996. Anita Siregar, Aceh Jaya 30 Agustus 1996. Rahayu Aftina, Banda Aceh 1 Januari 1997. Alfi Rahmi, Medang Ara 10 Maret 1996. Maulida Rahmat,
Banda Aceh 3 Oktober 1997. Rizka Malda Fonda Menasah Munje 27 Januari 1997. Maisura Sigi 16 April 1997. Farzia 8-15 Mei 1996. Yuyun Farika Blankpayang 6 Juni 1996. Yuliana Rolanda Sinabang 29 Juni 1996. Mil Latina Aceh Besar 11 Agustus 1996. Nurul Jannah Banda Aceh 20 April 1995. Zulfa Izzati Banda Aceh 13 Maret 1996. Irma Safitriani Lam 2 Mei 1996. Santi Rahmadani Melabang 29 Januari 1996. Raisa Azhari Matang 22 7 September 1996. Firda Ulfa Banda Aceh 21 Juni 1996. Bima Nurfa Perlak 11 September 1995. Dwi Gaturnada Banda Aceh 21 Agustus 1996. Azzatul Mazrida Banda Aceh 18 Agustus 1996. Nelly Wahyuni Banda Aceh 28 Februari 1995. Ratna Sari Biren 22 November 1995. Maghfira Banda Aceh 18 Januari 1997. Fatma Sialantri Elisha Desa Sapi 27 Juli 1996. Nurul Aida Tepin Gajah 17 Juli 1996. Darayani Sabrina Medan 10 Oktober 1994. Suwarni Masjid Baru 13 Agustus 1996. Yesi Ana Mariati Nagan Raya 29 Juli 1995. Urfa Askia Pidi 2 Mei 1995. Jud Nurul Azman Rampayan 25 April 1995. Eka Ratna Cendmata Barat 9 Maret 1996. Nur Nalisa Putri Sigri 10 November 1995. Hayatun Nufus Ulik 12 September 1996. Maizatul Hayati Samalanga 2 April 1997. Anis Hanani Ihsan Banda Aceh 26 Oktober 1996. Zalfi Ramli Banda Aceh 24 April 1995. Syarifah Zainura KUU 14 Februari 1997. Saidatun Nurhaj Langsa 6 Mei 1996. Isliati Ahya KUU 15 Agustus 1995. Putri Yolandari Sigi 19 Maret 1996. Melisa Umi Putri Sari Bayu Melabau 9 Juli 1996. Arfi Rizka Aliyah Darussalam 28 Februari 1995. Gea Azhara Losemawe 26 Desember 1996. Siti Renal Berlun 21 Mei 1996. Adinda Audia Devita Kepala Bandar 31 Juli 1997. Siti Hajar Basyardin Lamtutu 9 April 1992. Jannati Mismara Banda Aceh 18 Juni 1997. Azizul Mislaina Pulau Bate 20 Juli 1996. Risma Yanti Gampung Manyak 13 Mei 1996. Nisrina Zafira Banda Aceh 11 Juli 1996. Tessa Apriandari Labuhan Haji 28 April 1997. Maya Anggraini Banda Aceh 20 Mei 1996. Nadia Wadri Banda Aceh 30 Januari 1994. Dita Akibri Kedai Semut 8 November 1995. Miftahul Jannah Banda Aceh 20 Maret 1996. Tisha Anandia Forma Tapak Tua 17 November 1996.
Markalina, Tinggal 21 Januari 1996. Miftahul Jannah, Matakuli 24 November 1996. Uti Azizan, Hulu 2 April 1996. Safira Husnul, Sabang 27 Januari 1995. Iza Arifa, Banda Aceh 3 Agustus 1996. Jasminur, Ramat 25 Maret 1996. Jaza Anil Husna, Aceh Besar 14 September 1996. Jutnya Henry, Aceh Besar 10 Juli 1995. Rima Asmaul Munawara, Senin 24 September 1995. Nur Rakasa, Glesiblah 27 Juli 1995. Dika Mas Dewika, Bangkuala 9 Mei 1996. Siti Intan Karisma, Banda Aceh 28 Januari 1995. Rika Wahyuni, Gedung Tengah 24 Maret 1996. Fitri Rahmawati, Banda Aceh 26 Februari 1995. Nurul Rita Marianti, Lambahan 31 Maret 1994. Nadia Mahdia, Banda Aceh 21 Mei 1995. Hujatul Rahmah, Tapak Tuan 8 April 1996. Nadia Malkis, Banda Aceh 14 Agustus 1996. Nabila, Bekasi 2 Maret 1995. Nurul Maulidia Udaya, Banda Aceh 15 Agustus 1995. Deviana, Yutu 17 Agustus 1996. Rosdiana, Kunti Perla 21 November 1995. Muhammadin Syah, Ujung 17 Agustus 1995. Muhammad Istiqlal, Birir 2 April Februari 1996. Ahmadul Bajar, Surabaya 3 Februari 1995. Zulfandri, Sabang 9 Maret 1997. Ardi Walid Al-Turabi, Jago 15 November 1995. Irfan Maulida, Sigi 23 Maret 1997. Imam Al-Farisi, Banda Aceh 18 Maret 1997. Rainal Pratama, Banda Aceh 19 Agustus 1996. Muhammad Rizki, Hotmawe 7 Mei 1995. Muhammad Zikri, Desa Mutia 24 April 1994. Nya Zukardi, Batongan 22 September 1993. Muhammad Yoga, Tangerang 4 Maret 1995. Rahmat Purnama, Melatau 28 Maret 1995. Abdul Hadi Setiawan, Aceh Tengah 9 Mei 1995. Muhammad Abrar, Aceh Besar 7 Juli 1996. Fatul Farid Agusni, Banda Aceh 18 Juli 1995. Desnizar Mulia, Banda Aceh 4 Desember 1994. Kepada Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris berkenan mengambil tempat semula. Dilanjutkan dengan Prodi Pendidikan Fisika. Ketua Prodi Misbahul Jannah MPD PhD berkenan mengambil tempat. Miftahul Jannah, Matang Sago 2 Agustus 1996. Fitri Darmawati, Telungku 8 Maret 1996. Reski Gus Mariati, Sinabak 20 September 1996. Rita Mahzalia, Betuk 17 Juli 1997. Halimanul Fitri, Adik Bate 13 Februari 1996. Asyari Maria Ulfa,
Ujung Padang 17 Juni 1995. Irika Mutia, Birik 7 Desember 1995. Fahir Daulfa, Banda Aceh 15 Juni 1995. Dan Mawati, Sipur Jaya Mahika Malai 1996. Rini Banda Aceh 3 Januari 1996. Suryanami Payalaba 20 Maret 1995. Kang Satut Alur Mas 5 Mei 1996. Nadia Hariska Salsabila Bidi 15 Juli 1996. Maina Glupang Yu 24 Mei 1996. Eva Diana Blangme 14 Juni 1996. Aldianur Munira Samalagan 7 Juni 1996. Emi Marita Ujung Blang 4 Juni 1996. Nurul Aisyah Lamurinem 13 Mei 1996. Suri Wahyuni Senaruh 22 Mei 1996. Mary Handayani Gampung Putuk 11 Oktober 1996. Zahratul Humaira Banda Aceh 12 Juni 1997. Rosi Vera Alur Pisang 11 Januari 1997. Zuhra Aina Kurung Brong 4 Mei 1996. Betty Suryaningsi Serba Jadi 31 Mei 1997. Nuriana Angkeu 14 April 1996. Salma Nita Pulau Kambing 27 Oktober 1996. Rizka Nisakti Melabuh 16 Februari 1996. Mazida Desa Pinang 26 Januari 1997. Widya Sari Putri 8 Desember 1996. Leni Erwina Alur Getah 23 Mei 1996. Santi Lestari Ujung Gang 21 Januari 1996. Syamsida Blankedan 16 November 1994. Nur Mariani Lancang Barat 24 Oktober 1995. Oriza Satifa Rizna Ladang Tuha 15 Mei 1995. Nila Hurkita Menasah Blang 12 Juni 1996. Fajar Herpadia Menasah Kru 13 September 1995. Miftahul Jannah Desa Monara 27 Maret 1997. Susila Marna Tokoh 20 September 1996. Aja Saleha Sawah Tingkem 13 Agustus 1995. Zahratul Sabang 5 Juli 1996. Hayatul Nufus Padang Tiji 1 Juli 1996. Asi Masita Lewat 4 September 1995. Rahmi Bukit Gading 11 Oktober 1996. Selviana Ujung Karang 6 September 1996. Putri Srina Yati Gede Arun 17 Januari 1996. Osi Fitriani Aristi Banda Aceh 28 Februari 1997. Andini Pate 5 Januari 1997. Nur Ikhwani Lukane 9 Juni 1996. Cun Putri Zakia Maulida Melabuh 17 Juli 1996. Arifawati Lawen Sawah 7 Februari 1994. Rizka Mutia Langsa 6 Mei 1996. Lila Sudarna Kebun Baru 17 Oktober 1996. Siti Kasdu Jambu Papan 5 Januari 1995. Berlima Aceh Tengah 3 Januari 1996. Zuliza Patong Luar 21 Desember 1997. Aki Ria Destriana Banda Aceh 5 Desember 1996. Siti Nurjana Serang 24 Oktober 1996. Eka Maulida Langsa 8 Agustus 1996. Nurul Fitri Banda Aceh 20 Februari 1996. Siti Zumaira
Langa 15 April 1996. Askuri Wiyuda, Kota Fajar 20 Agustus 1996. Rabiatul Makolia, Sabang 10 Juli 1996. Devi Lola Amelia, Kampung Kapeng 21 Maret 1996. Nelva Risi, Desa Alai 29 Januari 1996. Indah Mohana Sari Banci, Penanggalan 19 Juli 1996. Marungia, Jongkrung 4 Oktober 1995. Dewi Ramadan, Kuala Bulu 25 Januari 1997. Iswan Dewi, Ruak 8 Desember 1996. Dia Fauza, Suak Bakong 6 April 1996. Rahmi Intan Sari Yusuf, Banda Aceh 15 Oktober 1996. Nur Hayati, Matangkari 24 Januari 1995. Lia Monika, Banda Aceh 14 Agustus 1996. Suryatin, Ruak 2 Juli 1996. Indah Winanda, Lampunyen 7 Agustus 1995. Waslia Iswatul Husni, Durian Kawang 17 April 1995. Dian Rahmawati, Banda Aceh 15 April 1997. Agil Dwi Cahyani, Kutabang 29 Maret 1997. Khairul Nisa, Karak 19 September 1996. Juli Tri Ananda, Ibu 21 Juli 1996. Betty Novita Sari, Serbaguna 8 Februari 1995. Nida Maitaria, Bakti 28 Desember 1996. Evi Alisa, Bakti 5 Juni 1995. Margot Tila, Kaya Raya 4 Juli 1996. Novi Nasriati, Kumungkun 22 November 1996. Anika Yusnida, Awal Kecil 13 Juli 1996. Ribul Jannah, Bernur 24 Mei 1996. Ulan Dari, Gunung Malas 10 Juli 1995. Rahmat Diansyah, Jom Darat 2 Desember 1994. Rizal Aswadi, Sigri 5 Agustus 1997. Syafri Nur, Gudekung 31 Juli 1994. Mirza Mangki 19 November 1996. Maizar Azhar, Pantai 5 Mei 1996. M. Zaini Ari Jipur, Utara 21 Juni 1995. Muhammad Hargia, Batu Hitam 26 September 1996. Putra Noza Ariska, Takengon Aceh Tengah 15 November 1995. Fernanda Ramadania, Sinabang 12 Februari 1995. Mizaini, Buka Krumate 25 November 1995. Ahmad Dedi, Salolatun 5 Januari 1996. Henry Fitriadi, Mudang Ara 14 Mei 1996. Muhammad Andika Rahman Nazruddin 12 April 1996. Muhammad Iqbal Rame 28 September 1995. Dedi Mulyani Jam Selamat 20 Agustus 1996. Fajarul Nasrijal Berantau Binuang 29 September 1996. Rektor, Dekan dan Ketua Prodi Pendidikan Fisika mengambil tempat semula. Rofika Indah Sari, anak U
27 Agustus 1992. Siti Munawara, Palu Manis 20 Juni 1995. Poppy Rahman, Perbangan 9 Maret 1996. Ninda Safira, Singkil 15 April 1996. Zahratul Mashkura, Samalangan 22 Mei 1994. Cut Dara Mustika, Cut Sumurut 6 Desember 1996. Risma Rozia, Latiu 14 November 1996. Aisyah Kurumbaten 5 Januari 1997. Agustina Cut Malik 24 Agustus 1996. Resi Elvina, Banda Aceh 14 Agustus 1996. Liza Novika, Durian Rampak 6 Oktober 1996. Nurlita Sebade 18 Juni 1996. Yasrina Durian Kawan 4 Juni 1997. Rosdiana Kuta Syahid 11 Oktober 1996. Rizka Mauliza Yani Bung 7 17 Juli 1996. Suryani Sukamakmur 24 November 1996. Melisa Kurung Gekuk 26 Desember 1996. Cut Mauriza Muli Banda Aceh 22 Desember 1996. Adinda Amalia Silvina Luk Sumaweng 15 November 1995. Mukhlisa Betuk 23 Maret 1997.